i ovaj novi video. U ovom videu ćemo malo spomenuti Vuka Stefanovića Karadžića, što je naravno bitno za naš narod, pošto je on čovjek bio Srbin i možemo da krenemo. Ovdje će biti dosta godina, tako da ako vas zanima nešto o Vuku Stefanoviću Karadžiću, bit će dobro da imate papir i olovku pri ruci, da biste mogli da zapišete ove godine i da na kraju videa sumiramo šta smo naučili. Prva godina je 1787. Tada se rodio Vuk Stefanović Karadžić. Druga godina je 1864. Tada je preminuo. Sad idemo da se baziramo na događaje koji su vezani za Vukovu reformu jezika. Sad, 1813. on u Beču upoznaje Jerneja Kopitara, o kome ćemo govoriti u nekom sljedećem videu. Sad, 1814. godine izdate su dve knjige i tada izlazi i Mrkaljeva azbuka na slaveno-srpskom jeziku. 1818. godina izašao je srpski riječnik, znači mora sa j, riječnik, istolkovan nemačkim i latinskim rečima. Istolkovan je neka starija reč, a može se prevesti kao degradiran ili baziran. Sad, tada ta srpska gramatika, koja se sastojala iz 26.000 reči, obuhvatala je uvođenje slova j, lj, nj, đ, ć i dž. Sad, sljedeća godina je 1823. kada izlaze 3 zbirke srpskih narodnih pesama. O tome ćemo isto u nekim drugim videima. Sad, bitna godina je 1836. kada se h stavlja u narodne poslovice. 1839. godina odustaje se od ijekavskog jotovanja t i d. 1847. godine pobjeda Vukovih reformi. To jest ideja, možemo da nazovemo ideja. Tada Branko Radičević izdaje pesme, znači za naslov je pesme. Njegoš izdaje Gorski vijenac, znači mora se je vijenac. I Đuro Daničić izdaje Rad za srpski jezik i pravopis. Tada je izdat i Novi zavjet sa prevodom Vuka Stefanovića Karadžića. Zatim, 1850. godine imamo književni dogovor u Beču Srba i Hrvata. 1852. godine imamo drugo izdanje srpskog riječnika koji je obuhvatao preko 47.000 riječi. 1864. godine umire Vuk Stefanović Karadžić, što smo spomenuli na početku videa. 1868. godine, 4 godine posle Vukove smrti, prihvaćene su Vukove ideje o uvođenju. Znači, 1868. godine prihvaćene su Vukove ideje. Sad, da spomenemo jezike nacionalnih manjina, a to su mađarski, slovački, rusinski, rumunski, bugarski, romski, jevrejski, makedonski, turski i albanski. Slovenski jezici od tih su slovački, rumunski, bugarski i makedonski.
Jezici koji se pišu ćirilicom su rusinski, bugarski i makedonski. Sada da kažemo nešto o narečju i dijalektima. Naslov dijalekti Srbije. Znači, narečje je skup narodnih govora koji imaju zajedničke karakteristike. Srpski ima štokavsko narečje, a ona se dele na ekavsko i ekavsko i ikavsko. Ekavsko je naše, mleko sa e. I ekavsko je hrvatsko sa mlijeko i ikavsko je tamo Dalmacija, mliko. Dijalekat je znači govor nekoga područja koji se razlikuje po glasovima i akcentima i padežima. Mlađi su novoštokavski književni dijalekti, a to su šumadijsko-vojvođanski, to jest ekavski, istočno-hercegovački, to jest ijekavski. Stariji su oni koji nisu književni, to jest neknjiževni, a to su prezrensko-timočki, to jest ekavski, kosovsko-resavski, istoekavski i zetsko-južnosandžački, to jest ijekavski. Možemo još da spomenemo i jednu, znači možemo nešto kratko o brojevima da kažemo. Brojevi koji su napisani rimskim ciframa u našem jeziku su isključivo redni brojevi. Znači, kosovski boj se dogodio u 14. veku, redni broj. U kombinaciji broja i reči uvek se piše crtica, znači 20 crtica godišnjak. 100 crtica godišnjica. Sad, kada se odrične zamenice upotrebljavaju uz predlog, to se piše kao 3 odvojene reči. Znači, kada se umeće iza ni i to se piše kao 3 odvojene reči. Kada se obraćamo osobi koji ukazujemo neko poštovanje, uvek moramo vi i vaš da pišemo velikim slovima, a kada u množini se obraćamo nekome s poštovanjem, to možemo pisati i malim slovima. Ovaj video je bio malo duži po trajanju, ali malo da se i na srpski jezik baziramo. Ovo je bio jedan jedini i posljednji video o srpskom jeziku. Sljedeći video će već početi geografija i ostalo, tako da do sljedećeg videa, arrivederci.